1、2、3。和为1、2、3，1、2、3。那这个还要吗？放着。
二三。123，123。为123，123。123。Kita pulong no sa kapingan. Iayo no bi sadapang no lehai mara tsai kita minanam to latio. Pohatan no mita to tatangay sampika pangcare alatio. Dini i semuot 50 iraku tsai. Semuot 50 iraku tsai 151首。翻开声是151首。Tatamanai。はい。Tatamanai ko tapang no mitachi yes. Tatamanai ko tapang no mitachi yes. Tatamanai ko tapang no mitachi yes. Tahira itlaos hallelujah. Tahira itlaos. Emekenda ko tapang. O 圣安巴o ripai chi yes o hong te no kong ting ti ta hera e la os hallelujah ta hera e la os miriao ta lamanai ko tapang no mi ta chi yes ta lamanai ko tapang no mi ta chi yes
Taramanay ko tapang no mita Jesus. Tahira ila uts hallelujah. Tahira ila uts. Maganda ko tapang o lengan pa o ripay Jesus. O hong te no kong ting te. Tahira ila os hallelujah. Tahira ila os. Parisan numita ko latio tini tusa soot 40 iraku 6 tusa soot 40 iraku 6 246首。Saka在 saka tusa atau saka sepat o nanaman numita。我们唱第1节、第2节，还有第4节。必把我在都大邦啊呀呀为郎，把的那根古啦诺大邦一大哦。必把我在都大邦，我马里来敬让。必把我在都大邦，我马里来敬让。Saka tusa。必把我在都大邦。Kaulah pasuar pawanan kono tirang atenak to tapang pipawa zai to tapang o matilai jing ra pipawa zai to来进了Saka sepat 第4节，把我在都大邦，灭不来都拉绕，阿卡比多拉斯基达，大哈卡卡拉亚，别把我在都大邦。我马里来敬让，你把我在都大邦，我马里来敬让。Amen。台尼古比那南诺米达拉六，西南诺登伊达古法鲁佐阿米达翁都大邦，阿雷亚。平安，nanay umarmasay kita tayo ni raur to kawas. Ayaw nurihay ta mi mokto kita.
Kamo o tahap no kakarayan. Pirkara pahmak to tapang. Karipahak mi taong to tapang. Katayra I kaayaw ning ra mi pahmak lumasyo. Kavana to nika o kawas ko tapang. Uni sangaan ning ra kita saka. Uni nirkaray to pinauran ning ra kita. Uni pakanan ning ra masa pirawan siri kita. Wifuhat kita to pangcaray rasyo sa pahmak itiwamaan. Fuhatan ta zay suot 50 ira ko zay 151. Tatamaan ko tapang katumirang kita mulasyo. Tatamanay ko tapang numitaties. Tatamanay ko tapang numitaties. Tatamanay ko tapang numitaties. Tahiray saot, hallelujah. Tahiray saot. Maganda ko tapang usang ang paulipay tiyet. Uhong dinohong tindi. Tahiray saot, hallelujah. Tahiray saot, miliyaw. Tasamanay ko tapang numitaties. Tasamanay ko tapang numitaties. Tasamanay ko tapang numitaties. Tahiray saot, hallelujah. Tahiray saot. Maganda ko tapang usang ang paulipay tiyes. Uhong dinohong tindi. Tahiray saot, hallelujah. Tahiray saot. Amen. So mi turun kita to turun no tapang. Wama niam I kakarayan. Nanay mapahmek kunika pangcar no ngangan iso. Patay nien ko nikwanan iso kitaki. Parahcien ko na parucuan iso itini I karano. Matia uno I kakarayan nanay. Pavrian kami to no anini ay sa kaurip niya. Epolen ko raraw niya. Matiyaw ni pahpo ito pararaway itamian na. Kariren kami to sa katsaaw ka sawi niya. Pauripan ko kami pariyas na itatihay. Now hani umikwanay uti itzlay. Uti itzlay kiso misaot. Amen. Kamaroy. So, dahil lang handa ko para siway na tiray 总会青年，你kaput cara ititanan nilihay para siyo ko 青年no 总会。
受惊吓的心灵，因那为我们预备的救恩。早上每个新的一天，上帝要将与我们同在。萨利嘎嘎马布隆平安。今天这首诗歌，它的歌名中文叫《所有美善力量》，那是潘霍华牧师他在被抓，然后被关在监狱的时候，他所写的词。然后透过这首诗歌是要表达一个向善的力量。那我相信上帝在每一个人的心中都放下一颗学习向善的一个意志，在无论环境多么的艰难困苦，只要有这样一个向善的意志，神必定会加添他的力量，他的安慰在每一个寻求他心意的人身上。就像这首诗歌讲的一样，所有美善的力量都奇妙遮盖，无论如何都期盼从神那里来的安慰，在每一天早上的晚上，每一个新的一天的开始，上帝的平安，上帝的爱都将与我们同在。愿这首诗歌成为我们每一个人的安慰和力量，保守我们的心能够学向善。我们一起来领受。纪念过去美妙岁月，把我们生命完全交托你。像力量都奇妙遮盖，无论如何都期盼那安慰，在晚上早上每个新的一天，上帝都将与我们同在。深深地围绕我们相伴，让我们看见那丰富享受，从创造无形世界向外扩散，那你的历经都成歌颂，所有美善力量都奇妙遮盖，无论如何都期盼那安慰，在晚上早上每个新的一天，上帝都将与我们同在。晚上早上每个新的一
上帝都将与我们同在。感谢主，达拉玛安古拉六怒总会青年。Tonto mirayap kita to suarno kawas watan tay timi sesyo uparuhay singye i korosay kero siso zai ku zepang lima sapau tangasa i baru sapau ku tosir kero siso 第1章15节到18节。Ikorosay, cecai ku cepang, 5 sapau tangasa i, baru sapau ku perih, ku tusir. Anu mapahato sa osi anako. 5 ku sapau, si Kristo ku pacu no caai ka araw a kawas. Ui kakaay no masangaay a maamaan jingra. 6 ko sapau. Now hani, pakai ni i jingraan ko nipisanga no kawas to maamaan. Ano i kakarayanay to, ano i karay to, ano o maaraway to, ano o caay to kaaraw a mauripay a maamaan. Harutapa-tapang ato mikuanay ato cisakuanay a kawakawas i. Pakai ni i jingraan ko mi pisanga no kawas to nini a maamin. Uruma sato o siki usaki jingra ko ni pisanga no kawas to nini. Pitu ko sapau. Iayaw no nika ira no maamaan a ira ji Kristo. Jingra ko saka terek no maamaan. Baru ko sapau. O fungoh no tireng jingra. O tapang no kyokai. O tatapangan no paruhay a urip jingra. O visat a wawa jingra. O saayaway a rumuas a maurip na ipatay jingra. O nini ko saka marasaka kaay jingra i purong no maan no maamaan. Haleluya. O patnak o zaswaran no sinsi ita i 超越万有的主。无一个个爱no maamaan a tapang sangku sa suaran no sinsi apa itzer ititanan paturor hantaku sinsi. Kita purong no sari kakak pingan. Ya ayaw kita milayap tu suanu fangzai zular mi tolong kita, 我们一起来祷告。Sirai tayo wamaniam i kakarayan, talami kansya kami to pilipot no miso to orip no niam to rumi ami al. Ano kangayan to, ano ko katatiehan to ko maritemohan no niam i. Sa ipirias kiso i tamyanan. Pagka ni tinisiniasan tapang si Yes Kristo. Matumas no rihatay no miso tini i urip no niyam. Nikatsua kahatira at sa ko pipalamal no miso i tamyanan. Mapafuri no miso i tamyanan to taramat na a itcher. Napakafilo kami amit lemak to masama maanay a nga ayay a lemak. O i kakaay no maamaan a taramanay at tapang kiso. Pakasoorin kami. Yo masarusur ko farusur no niyam amiti i tiswanan i. Pakafiru kami ami patahkar to nga ayay apinangan faso no tapang si Yes Kristo.
marari hatay dinihkar, masasi ula-ulah kutlemak, ami patlieto ngangan nomiso. Saka nini arumiat midiahsa kami pakani tini isifana ni Paulo, ami pataneteg to singko pitier nunyam. Nanay wamaaw, pakapitluto kami to sifana ni Paulo, pakani purong no urip nunyam, ami patahka to nga ayay a fatso nomiso. Sakalhir kung ngangan nomiso, sakalamet no alumanay. Mikan siya kami wama, pakani tatamanay ngangan utapang si Yes Kristo amitolon. Amen. O ikakaay no maamaan tapang o tatapangan rapan numitaan nini rumiat ko nini 超越万有的主，这是我们今天要一起领受的主题。Kita o sarikaka, kita o Kristian, mananamay kita o sa aswal tinifang 在主啦，away ko sa ay kafiru no tapang sanay atiril tinifang 在主啦。对于基督徒而言，我们都非常熟悉一段经文，就是在神没有难成的事。Ta itini ifang 在主啦，ilah ko swa ni Yes itini imatay. Siwa sa fau tsefang tu 16 at tu siya swa sa Yes itini matay at sutal. Ta jua sa ay kafiru no tamlaw kunini at lemak ni kaurira, mama firu ko kawas ko masamamanay at lemak saan ko tiril itini imatay at sutal. 耶稣也在马太福音的19章26节这样说：人是不能在上帝事事都能。你个unini aswa ni Yes, sari kaka utatulong unini aswa ni Yes. Pahapinangay to ni katalamanay ko itsen no kawas, ano umaan ko nilungutan no mitai rarahchien no tapang. Pagani pitlipo no kawas, sa ito kachimaan ko urip no miti aray chinglanan at tamlaw. So akasaan ko swa ni Yes do na ditini imatay at sutla sari kaka. 那耶稣在这一段经文里面，并不是告诉我们主大有能力，他会应允我们所有的祈求，在上帝面前信主的人都诸事顺利。这一段经文，耶稣并不是要告诉我们这样的信息。Unini aswa ni Yes, pahapinang tanan sari kaka. Mafilu ku kawas amit lemak to maamaan, utatulong ni aswa i tatamaan ku itsen no tabang. Mateng ami falis pinangan no tamlaw tapaka firu ku tamlaw ami lemak to masama anay nga ayay at lemak sanay kunini swa ni Yes itini matay at sulat. 耶稣在马太福音所说的这一句话，其实他要表示的是，上主大有能力，他能够改变人的生命，让人能够去行主所喜悦一切美善的事情。Matuuna ni sa osian no mita aswa no fang在做他anini arumi arsari kaka iraku swa ni Paulo. Ui kakaay no masangaay ama-amaan at tapang si Yes Kristo sa anjing ra. 如同我们今天所读的经文，保罗说耶稣基督是超越一切万有的主。Itia i iraay ko miraw-raway to sari kaka atlemak itin i laluma no Kolosay a kiukay. Tapa itso si Paulo itsangranan. Tanutukan ko faluso mitier to tatamanay ko itser at tapang. Say katsa, sa faluhan no tapang ko urip na mo. Tamatlang ko itser na mo. Ami lemak to masamanay ang ayay at lemak malawa ang ayay awatsay ko urip na mo. Han ni Paulo itsanglanan. 在当时候，哥罗西教会里面有许多去扰乱信徒的事情。保罗在当中鼓励他们要坚定信心，依靠大能的主。主会更新他们，使他们有能力成为美善的见证。你把一切他帮一他莫难，他妈妈菲鲁卡姆阿马拉爱阿在和你保罗阿米把一切一张了呢。这个是你刚刚嘛不容把干你多那你少些安努米的阿说努放在做他安尼尼阿鲁米阿迪，那你妈妈把一切古法律做努米的，多尼尼阿图鲁阿鲁米阿o iri sin nu niaro, na baka ni to nini asifana mi haratan kita. Na baka ni tini imikumi no tapang, baka ni tini tatamanay a ulah ning dai, mangarap kalatsay, ko falucho no purong no finaura no niaro ita. Baka ni tini ini pipaitso no tapang i, mara nga ayay a wasay, iraay ko nga ayay a wayway ko urip no mita ami party to tapang akawas. 从今天的这一段经文，我们一起来鼓励我们自己。这几天是部落的丰年祭，我们期盼靠着主的恩典跟从主而来的爱心，帮助我们的部落能够在主的恩典跟爱心里面更加同心合一。
帮助我们自己，在这样的一个过程里面，有美好的见证来荣耀上帝的名。Sakat在有哈拉登恩努米达萨利嘎嘎，算努蒂尼方在做拉，有米卡布代对嘎来阿当绕阿达邦吉耶斯基索是安吉保罗。首先在圣经里面，保罗告诉我们，耶稣基督是与人同在的主。米卡布代对嘎来阿当绕阿达邦吉耶斯基索。第5ku safa atusir diawan aku amisa osi 第15节这样说，5 ku safa atusir suasa ji Kristo ku facu no caai ka araw akawas u ikaka ai no masanga ai ama anjing ra saan ku tiril tini follow hai a seisho tini 5 safa atusir 第15节这样说，基督是那看不见的上帝的形象，是超越万有的长子。马哈比囊努米达。Itini fang在做他说下去保罗，把该你基耶稣基督安，把个哈比囊kita lo发出no tapang akawa是安静的。保罗在15节告诉我们，我们可以从耶稣基督的身上看到上帝的形象。把该你tini urip ni Yesus Kristo，把araw kita lo发出no tapang akawa是安静保罗。Masyado no mako isaw ni itiai iraay ko mga hay a singsi。Misafana ay asingsi tinikrosay akiukay miraw-raw to sarikaka nang da. Ta uswan na misafana ay mga hay asingsi utati ehay kunini akar. Saka utsuren no tapang akawas si Yesus Kristo tani akar ami paurip to ikaray atamraw. Nikaw rira sa ay ka mamalatamraw si Yesus atani akar. U atingo jingra ami kapot to ikaray atamraw. Saan kusifana no yang mga hay asingsi. 在当时候。哥罗西教会里面有假教师在扰乱信徒，他们对信徒说，这个世界是邪恶的，上帝差遣了耶稣基督来到世上拯救世人，但是基督不是成为一个实实在在的人生活在这地上，基督是一个灵在人世间陪伴人，这个是当时假教师的教导。你看麻烦那都给他萨利嘎嘎，一定一马太。Maruku Luka atau Yohani aspatai atsutlali mahapinang tu kutilit itini fangcai tsutlat mahofu yes tanihkar matuas cingda mipatenak cingda tu suanu kawas ikasanyaro atau mihakelung cingda tu nafalu suanu kawas kinafala tu urip nu tireng mapacek ichiu jika a mipa urip tu hkara tamrao mahapinang tu kutilit itini tu naspatai atsutlat。然而在圣经里面4个福音里面，我们已经看到。明确的记载，耶稣基督是出生来到世上，在地上成长，在地上在各地传讲主的信息。他按着上帝的心意，牺牲自己，被钉在十字架上，施行拯救。耶稣是实实在在的人来到这个世界上。Anu alingu ji yes i，在度妈妈hofu cinda tani hkal sarikaka，在度biraka cinda tu kasanyaro ami patenak tu suanu kawas。Anu alingu ji yes i。在度妈妈巴带紧的萨利嘎嘎，安诺哈蒂拉伊，抓度个鲁穆尔紧的阿玛奥瑞那伊巴带，在度比基那法拉紧的都奥瑞努提人阿米巴奥瑞对嘎来阿当了。如果耶稣是一个灵，是一个灵体的话，他不会出生来到这个世界上，他不会在各地传讲上帝的信息，他更不可能死在十字架上从死里复活。他也不会牺牲自己来实行拯救的工作。Anu soalin wa alingu Yesus i soka malah cigu ni asma. Saka ilaku suan ni Paulo utam rau Yesus. Mga ay kita itini pakani itini urip ning da apaka araw tu facu nu tapang akawa saan ci Paulo. 所以保罗在15节告诉我们的是，耶稣是一个真实的人，我们可以在他的身上看见上主的形象。Ulini afacu nu tapang akawa i utaramanay ulah ubi paurip kalay atam raw sanay amikumi ta unini ku patusukan ni yes atay ni ihkar unan ulah nu falutso kinafala to urip nu tireng mi paurip to kalay atam raw。在基督的身上，我们看到上帝的形象，上帝的形象是慈爱，上帝的形象是拯救。耶稣基督就是带着这样的形象来到世界，牺牲自己的生命。让世界的人得到救恩。Unini ku patusukan ni yes, malatam daw tanihkal, mi patahkal tu ulah nu tapang akawas, kinafala tu urip nu tireng ami paurip tu hkalay atam daw。这是耶稣来到世上的目的，
成为人，牺牲自己，让世人得救。Madu uswal itini Yohani atsurat sarikaka. Tini Yohani atsurat sakat sai tsifang ilaku swal itira. Malatam tau Yes amikaput tita anan amarot. Pafrian ningda kita tu mikumi atau solin nu kawas nu sakalemer nu urip ita. 如同在约翰福音的第1章里面就有提到这些话。约翰福音第1章告诉我们，耶稣基督成为人，住在我们当中。他带着上帝的恩典，带着上帝的真理，让我们的生命得到祝福。萨利嘎嘎马布隆，马拉tam sao ji Yes Kristo, mikapo tu ihkalai atam sao amaro, unini aswar utaramanai asifana itini ifang zalai azulat。耶稣基督成为人，与人同在，这是圣经里面非常重要的教导。那哈尼。Urip ni Yes itini kari. Umpahapinangay ito nika mikaputay tanan uihkalay tamlaw kutapang akawas. Mikaput kukawas tanan miurong tukaretengay inurong no urip ita. Mikaput kukawas tanan mipatsafay tanan ami siayaw to masamanay kapalesan karurayan at lemag tini urip no mita. Mikaput kutapang tanan ami pariharay to urip no mita sarikaka。基督成为人，住在我们当中，与我们同在，这是一个非常重要的教导。因为基督的生命、基督的生活是在显明上帝与我们同在。上帝与我们同在，担负了我们生命的重担。上帝与我们同在，陪伴我们去面对生命的困境跟患难。主与我们同在，让我们的生命得到平安。ikakaay no maamaan kutapang sanay at tirit tiniifang zay zutlali uni asipan no mita anini unini aswal unini at tirit no fang zay zutlal umipatah kalay tunika talamaan nay ku itse no tapang aw ay kumaan at aw ay kumaan mga at sa ay kafiru no tapang akawas unini ko haratengan unini ko ni kafanaan no mita aslimang itini tirit no na fang zay zutlal。对我们来说，超越万有的主，对我们是一种主很有能力，他无所不能。Unini ukafanaan numita atmak, taramanay kutapang taraji Israel jingla away kumaan ucay kafiru ningda. Nikaw rira itini fang zay zutat itini kerosay at zutat bahapinang ji Paulo itanan. U ikakaay numaamaan at tapang ji Yes Kristo. Awa ay kumaan. Pakatena ji Yes Kristo an amikaput ititaanan u ikalay atam saw. Tuto haning da atay ni tinilano mitlipot tanan ukaulahan ning da awawa sarikaka。万有的超越万有的主，保罗在哥罗西书要告诉我们的是，耶稣基督是超越万有的主，没有什么能够阻挡他来亲自亲近我们，与我们同在，没有什么能够阻挡他来到这个世界上看顾主他自己所爱的儿女。unini ko ikakaay no maamaan at tapang si Yes Kristo sanay at magsarikaka. Saka itini sa katusa o haratengen no mita. O ikakaay no purong no maamaan ko ulah no tapang si Yes Kristo。第二点我们要思考的就是耶稣基督的慈爱是超越一切的。Tini falu ko safa atusil liawan aku misa osi。第18节这样说 ，falu ko safa atusil suasa itini ifang在主他sarikaka。Ufungoh no tatirengan jingda, u tapang no kyukay, u tatapangan no falohai a urip jingda, u fisas a wawa jingda, u saayaway a lumuar a maurip na ipatay jingda. Unini ko saka mala saka kaay jingda i purong no maamaan, saan ko tiril tini falu safa atusil。18节这样说，他是教会的头，也就是他的身体的头，他是新生命的源头，他是长子。首先从死里复活，目的是要在万有中居首位。但lutu itini dusa puro atusir sarikaka irahza kusuan Paulo。在20节，保罗继续说，dusa puro atusir suasa，saka pakai ni iwawa ni ketun tu farujo ku kawas parari ai i cingraan tu tahaf nu kakarayan。pakai ni nu kawas i ni kapatay nu wawa i ciucika amilahci to sakarari hatay ta miriaw hatsa mapalano ningda to kakarayan at hkar maamin
是按古地利底尼杜萨布罗阿杜谢。第20节，保罗继续说，借着儿子，上帝决定使全宇宙再跟他自己和好。上帝借着他儿子死在十字架上，成就了和平，使天地万有再归属于他。伊第亚伊又伊拉个芒阿海阿星系伊拉鲁曼努格罗塞阿求盖米绕绕都萨利嘎盖，巴刷吉保罗都萨利嘎嘎努求盖，在爱国阿丁乌吉耶斯基斯多，乌斯奥林奈啊马奥利拜阿tam绕景da，马巴代鲁穆阿阿马奥利奈巴代，米巴达卡都达拉曼奈一阵努卡瓦斯和你保罗阿米巴一阵一场的来，在当时候。当哥罗西教会里面有假教师在扰乱信徒的时候，保罗告诉他们，耶稣基督不是一个灵，不是一个灵体，基督是实实在在活着的人，他死了，又从死里复活，显出上帝的大能。到罗马撒多，伊少尼尼少西安努米达蒂尼法鲁沙法阿杜谢阿杜杜萨布罗阿杜谢伊伊拉萨古算你保罗。Unika lumuat ama orib na ipatay si Yes Kristo usakarari hatayaw ku tamlaw atu tapang akawas usakarari ayaw nu tamlaw atu tapang akawas tas orin mala finawla nu kawas mala bawa nu kawas ku ihkalay at tamlaw bakay nito niniatmak ni patahkal ku tatamana ulah atu siniata nu kawas si Yes Kristo saan puswa ni Paulo tini ifalusafaw atu tusapuro atu siya。那刚我们回到我们刚刚读的18节还有20节里面，保罗他的意思要告诉我们，基督从死里复活是为了让人与上帝和好。基督的复活让人与上帝和好，让人能够真正成为上帝的百姓，成为主的儿女，用这样的方式来显明主的恩典还有慈爱。乌拉萨嘎，乌伊嘎嘎爱努马阿马安阿达邦吉耶斯基督。Ui kaka aino sakwan nu patay at tapang jingda. Lumuat ang maorib na ipatay jingda, to sa kanga ayaw itauih kalay at tamlaw, maladi ay at tapang akawas. Tamata tulong, mala wawa nu kawas kita sarikaka. 所以耶稣基督是超越万有的主，他超越死亡的权势，他是超越死亡权势的主，让我们能够与上帝和好，成为上帝的儿女。马杜算你保罗一定你放在主那里罗马法路之萨个法路阿之方杜鲁布罗西瓦阿杜线，如同保罗在罗马书的第8章39节这样说：阿我爱古马阿马安阿巴卡巴利亚塞达南乃蒂尼杜尼尼阿你巴达拉卡兰努卡瓦斯伊塔邦伊塔及耶稣基督那乌拉宁达萨。如同保罗在罗马书的8章39节说，没有任何的事物能够把我们跟上帝借着主基督耶稣所给我们的爱隔绝起来。乌伊嘎嘎爱努马阿马安古乌拉努大棒，乌萨嘎nga ayaw nu mita miriaw at tayni ka ayaw nu kawas sa karari hasayaw ku urip nu mita makakafid at utapang akawas. Tunini apina arumi ar sari kaka o ilisin nu niaro nu mita. Ta rumah satu. Maaraw no midaan ini ilahsa ko sa opo no sokay itini ikiw kay no mita. Kunini a mikihatia ay asenen, mikihatia ay dunia sa opo asenen i mikiaraway sang rato irisin no niaro no mita. Ta tunini a sepat arumi arti misafaru zo jangda. Maanan bakani tunini a irisin no niaro ami pataneteg to singku no tirep. 在这几天是部落的丰年祭。另外，我们的教会里面有总会的信仰扎根营的活动。这些参加营会的青年，他们在观摩我们部落的丰年祭。他们在这个4天里面要讨论怎么样在信仰、在福音、在文化的议题上面，借着这样一个丰年祭的活动，能够兼顾自己对上帝的信心。Yung maaraw jang na itini sa ayaway arumi at yung maaraw nang ra. O marat saya ko tu sa ay akyu kay no niaro no mita itini pisata pangan no ilisin mi paradio mi palamer tu finauran no niaro i mampaitson ko faruzo ng rasa di kaka。在第1天开幕祈福的时候，他们看到我们的部落有2个教会一起来主理祈福的仪式。他们说他们在当中得到很大的鼓励。大家伊拉爱古丁西旧伊拉爱古旧罗旧盖伊丁尼亚罗诺米达。你考虑啦，
o ikaka ay no nini atma kutalamanaya ulah ni Yesus Kristo. Tu saka nga ayaw no mita upulong no finaulan malatsay ku faluzo ami lungos tu bipalemet no tapang tu niaro no mita sarikaka. 虽然部落里面有天主教会，有长老教会，但是基督的爱超越了这个一切。基督的爱超越了教派，让部落的人能够同心合一，求上帝祝福我们的部落。所以那度，大家都是爱ku求改年日。你看，在加菲鲁啊，巴卡巴利亚斯伊达那那一尼伊乌拉努大棒基耶斯基里多萨伊卡卡。虽然部落里面有2个教会，但是却不能隔绝耶稣基督对我们的爱。那第9努米达米哈拉登的 urip 努蒂人萨里卡卡，巴卡尼pinangan努米达utam tau i tau做基督拉塞古一生努米达，在加菲鲁阿马拉里阿达那德古巴索里努法鲁做努米达尼考里啦。Ui kaka ay no purong no maamaan ko ulah no kawas. Apafri tanan to itzel ami temak to karah-keran no tapang ang ayay at lemak ami paatli to ngangan ningda ato sakalemet no alumanay atamlaw. 回到我们自己的生命，虽然对我们来说我们的力量有限，我们有时候会信心软弱，但今天的经文保罗告诉我们，主的爱是超越这些事情，主赐给我们力量。去做主他自己喜悦的事情，赐给我们的力量来荣耀上帝，来使许多人得到祝福。这个萨利嘎嘎马波隆巴干尼杜那算放在出来，一定萨嘎杜鲁乌哈拉登恩努米达，比第2的吉达杜达邦阿米德马杜阿哎呀阿什马。最后，我们要从这段经文里面来思考，我们要靠主去行出美善的事情。比第2的吉达杜达邦。Ami lemak tu masa manay ang ayay at lemak sarikaka. Uniti eran numita atapang akawas. Suasa ci Paulo u ikakaay num aman atapang jingda. Usay ka faris at tahatlaos ku ulah ningda. Ukatlufahay at tahlamanay kumikumi ato sini atla ningda. Saka itini tusa puro turu atusir irakuswa ni Paulo ami paitse tu sarikaka nukerosay akiukay. Suasa jingda satan teken o ni bitier namo apararir amituor handningda。在圣经里面，我们看到我们所信的上帝是超越万有的上帝，他有永恒不变的慈爱，他有丰盛奇妙的恩典。如果我们读到23节，保罗在23节鼓励哥罗西教会的信徒，他说：“你们要持守信仰，要建立在巩固的基础上。” Imaran ku farujo Ami tiar tu tapang ci Yesus Kristoan usaka tanegtek no faluzo no namo hani Paulo kusual itini tusapuro turu atusit。保罗在23节鼓励信徒要有坚定的信仰，要建立在巩固的基础上。你看，我tanegtekai ku pitiar hananay我tanegtekai ku singku hananay at lemaki，在个我们saruzo lai aja ku faluzo ami tiar tu tapang。Engkau ukakarimulan at lemaki。Umi tiaray tu tapang, umi hakelungay tu nafalusuan nu tapang kita amit lemak tu masa memanai ang ayay at lemak. Unini ku sorinay tanetegay ku singku sarikaka。坚定的信仰不只是一个对上帝忠心而已，不只是忠心信靠主而已。保罗说，坚定的信仰是依靠上帝，是遵行上帝的心意，行各样美善的事情，这才是坚定的信仰。Mi tiar tu tapang, mi hakelung tu nafalusuan nu tapang, amit lemak tu maamaan. Unini ku tanetegay ku singku saan ci Paulo。Matusuan ningda itini tusapuro pitu atusir，就像保罗在27节这样告诉我们的。Tusapuro pitu atusir suasa ci Paulo。Unisa harakaan nu kawas i, ubi pasif pakafana i finaulan ningda to paka kemuhlay at lemak。Unini paka kemuhlay at lemak hananay i。Unika aro, unika maro ni Kristo ifaluzo namo. Tapakai ni tunini ko sakangaay namo amikapo tu kawas i nikatalamaan ningda. Usaki kasa finacatan nuhkar ko nini atalamaan nai ci hilay pakakemulay at lemak saan kuswa ni Paulo tinitusa propitu atusir。保罗在27节说，上帝的计划是要让他的子民知道。这丰盛而荣耀的奥秘是要显示给全人类的，这奥秘是基督在你们的生命里，也就是说，你们要分享上帝的荣耀。
uswan nu kaping ubi faris nu kaping tu nini atusin sari kaka ilaluma nu mita ci Yes Kristo saka ci itzer tu kita ami patakar ami palala tu atin nu kawas an ci保罗听tu sa pro pitu atusin。保罗在27节要告诉我们的是，基督在我们里面，我们就有能力去分享上帝的荣耀。Ilaluma no urip no mita ci Yes Kristo saka ci itzer tu kita ami palala ami patakar tu atin nu kawas。Itiai Teratua ira kumi raw-rawai tu sari kaka atlemak ilaluma no Kolosai akiukai。你看，mi pa itzer ci Paulo icangranan。Uya tadamanay ku itzer, uya ikakaay numamaan at tapang umikaputay itamonan. Umitiputay itamonan. Ami safalo to urip namo. Usaka tanutakaw ku farutso namo. Usaka ikasaw ku pitier namo. Amateng ku itzer. Ami temak tu masamanay ang ngayay temak. Usaka lemer no kiukay namo. Saan si Paulo ami pa itzer janglanan sari kaka。保罗在当中，虽然哥罗西教会有扰乱信徒的事情，但是保罗在当中鼓励他们。保罗对他们说：“大有能力超越万有的上帝要与你们同在，要看顾你们，更新你们的生命，让你们有坚定的信心，让你们有成熟的信仰，让你们有足够的能力行美善的事，让你们的教会能够得到祝福。” Sari kaka mapurong nanay mamahaan ko lemak numita. Zai ka umasarutsulay at sa kufarutso itamitier tutapang. Nanay mamatia ci Yes Kristo ku urip numita. Umipatahkala ito nga ayay pinangan, mipatahkala ito fatsu no kawas. Taci itzer kita amit lemak to masa mamaanay ang nga ayay at lemak. Ato unay farutsu ay ulah kita pasayra itini alumana tamla ami pawatsa ito tapang ci Yes Kristo an. Kasoolin malatsay kita upurong no finaulan milayap to sa pakalemel no tapang. Haleluya。盼望我们也是能够学保罗的精神，我们不只是忠心全心信靠上帝而已，我们要像耶稣基督一样，活出上帝美好的形象，让我们有足够的力量行各样美善的事，让我们甘心乐意在众人的面前为基督做见证，让我们所有的人一起领受上帝的祝福。那么把人们都靠啊，我们等一来都算领的，我们一起来祷告，米多伦给他。Silay tayo wamaniam I kakarayan. Talamikan siya kami mautsor no misugot dengan awawa ci Yes Kristo tanihkar. Mikapod tamyanan, mi urong to inurong no urip nunyam. Kinafala to urip, ami pa urip tamyanan, ami hpur to raraw nunyam. Usaka tatulungaw nunyam amala kaulahan no miso awawa. Nga wamaaw, pagkani tinisifana ni Paulo, Midiaw kiso ami paluar to falutso nunyam. Nanay soolin o masarutso lay ku falutso nunyam ami tier I tisonan. Tapakalayat kami ito ya ikakaay no maamaan at tatamanay itsen no miso. Mafilo kami ami lemak to masamamanay ang ayay at lemak. Ami paalti to nga no miso ato sa kalamet no alumanay at amlaw. Omaaw patulutan no mako itisonan kukatsatsay as sarikaka. Na soolin urip nunyam I umipatahkala ito nga ayay afatso no miso. Ami pawatsa ito tatamanay ang nga no miso palusiyang to ulah no miso. Na soolin at say kami amilayap to tatamanay sa kalamer no miso sa kaalid o nga no miso at saka nga ay no urip nunyam. Mikansya kami wama pagkaninga no tapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Lolo sarika ka mapulong o sa kapulungan kita mitolon iayaw I rumatiw kita to fang saray alatiw rumatiw kita tini tusap suot sepapuro ilaku 6。我们在公祷之前，我们一起来唱诗歌246首。Kamaro kita rumatiw，我们坐着唱tusap suot sepapuro ilaku 6。Bibawa在都大棒。Bibawa在都大棒啊！
ayay awit lang. Patenaken ku ulah no tapang itao. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Di bawat ay to tapang kaulah pasuar. Pawanan kuno tireng patenak to tapang. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Sakatulo. Di bawat ay to tapang to nini atuki. Ano sa ay patenak awak kurihatlay. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Di bawat ay to tapang mihapulay to raraw. Akapitulas kita kakakarayan. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Di bawat ay to tapang umat nilai cingrap. Amen. Tunini tatukian o sa kapurungan numita mitolon. Sarikaka mapurong unani sa ocean numita asyan ufang caycutan anini pahapinang ci Paulo. O ikakaay no maamaan ko ulah no tapang. Saka milungos kita to tapang mitama ititaanan. Itini ikate numita. Itini paru rumah numita. Ay matumas no ulah no tapang ta marari hatayay ko paru no rumah numita. Ano itini ikiukay numitai nanang masasi ula-ulahay o malatsayay ko falutso numita o purong no sarikaka. O sakalamet no kiukay numita. Rumah satu nanay mapaluat no tapang ko falutso ita. Ami patahka to nga ayay apinanga nga ayay fatso ni Yes Kristo. Ami patahka to fatso no kawas to kasorin maranga ayay watsay ko urip numita. Tunatatukian pakani pitolon milungos kita to pipasama no kawas. 我们从今天的信息里面，我们再一次去思考主的慈爱超越万有。愿主帮助我们在家庭里面满有主的慈爱，家人和睦同心。愿主帮助我们在教会里面彼此信徒之间彼此相爱，能够同心合一。求主帮助我们有能力活出基督美善的样式，让我们的生命成为美好的见证。Sakapurungan kita, amitolon sarikaka, mitolon kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Menami kakarayan dalam ikansya kami. Anini rumiat. Maratsay kami tini kaayaw numiso ami patsakat to taong. Ang tsay kisu kumiti kutay to urip dunyam. Rakatan dunyam to nihkad to rumi ami at itso katsili hatay to urip dunyam mama. Dalam ikansya kami. Mautsor numisungan amawachi Yes Kristo ata nihkad. Mihpoto raraw dunyam ami paurit tang yaman to sa katsili hatay ko urip dunyam masa. Saka umao anini baka ni Shifana ni Paulo mi paitsen ning natu berosay akiu kai midihaw kami mi haratan to urip dunya sidai tai au pamao nanay mama paluar mi so ko urip dunya farutso dunya
ta marang ayay awazay kami matlang itini iparu luma ami paru siang tu ulah no miso matlang itini laluma no kiukay masa ula sekalat say ku paru so no kiukay niya sidai tay pamaniam I kakarayan paturo dan lumaku itisonan katsatsay asari kakak ani kami ukatsatsay asari kakai ukaulahan no miso awawa ufinolan no miso kami pakasolin kami ira itu ilaluman no niam ko sini atami kumi no miso nanay dihawan nung sa mi paitsoy tamyanan mi baluat to follow no niam tasolin chiitser kami ami lemak to masa mamanay ayay at mak mamaaw isa puner kami to follow itini kaayaw no miso nanay chay pitulas kiso ami patsafay itamyanan nanay ufang saray ahingo sere no miso mararir ami kongkong to farutso no niam ta mamapalar kami amafana ami tutlo to sifana no miso tinifang chay sunan ami hakalong to na farutso no miso ami lemak to masama manay ang ayay at lemak mamaaw paturudan mako itiswanan o farutso no senen no niam nanay nang kapahol sang dai mapaluar to miso ko farutso nang da marang ayay awatsay ko urip nang da ami parusyang to ulah no miso nanay mapaluar miso sang da amafana ami tierti swanan tasori mamalumer urip nang da mikan siya kami wama do sini ada no miso matumesay ko ulah sida itay wamaniam I kakarayan miriaw kami ami paturod itiswanan ko nirayapan no niam aswano fang caray sutan sorry nanay maru itsen no niam mamatafu no niam itini farutso no niam usakatanagtag chiitser kami ami tuor itiswanan wamaaw paturudan numaku itiswanan ukate nukatsatsay as sarikaka nanay pakani itini nirayapan no niam aswano fang caray sutan Wala tataman nay itsen no miso mama sumur itini ilaluma no niam tasorin chiitser kami ami parusyang tu ulah no miso ami pataka tu nga ayay afatso no miso ta itini paru no ruma no niam matumes no ulah no miso amalatsay ku farutso no paru no ruma no niam paturudan mako itiswanan kiukay no niam nanay kami ukatsatsay as sarikaka umaaw palatsayan no miso ku farutso no niam usaka rikas ku lemak no kiukay ato saka sungiraaw kalau lemak no kiukay no niam matayar tu tayaran no miso tamaan no miso kami wama tatsua rarima ay kami tatsua chitulasay ko itsen no niam tatsua honi rarima ko singko no niam nika mateng ami pateng tu masama nay atati ihay ato raraw ko ulahan ni so ami paitsen itamyanan nanay mapaluwat no miso ko farutso no niam tasorin mamatumes no ulah no miso kami itini laluma no kiukay masasitama masa si ulah, masa si paitsen. Ta sorin marang nga ayay awatsay ku kiukay no niam ami partieto ngangan lumiso. Paturudan numako itiswanan no niaro no niam wama. Nanay unini tu sa ay kiukay no niaro no niam uting sikyo atu kami uchiro kiukay itinaluma no sini ata no miso umalat sayay ku falutso no niam. Masa si tama, masa si paitsen. Ta sorin matsasay ko pulong no finauran no niaro no niam amateng ami palusyang tu ulah no miso. Baka ni ngaay awayway no niaro no niam sa kalemet no alumanay. Nikan siya kami wamato sini ata no miso. Baka ni tatamanay ang tapang Ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Ipakingking kita. Buatan tayo tini 242首ko radio. Ya paanfuay jisi kasalakam.
Mi turun kita. Upang calay, ciitlay awama akawas nunyam. Mitaparay tupo rongno, mauripay itini hakar. Uparmatlay, upafriay kiso. Usulinay upang calay tati eranyam kiso awama nunyam. Pamaaw niya mikakarayan. Sulin to niya atapakan tani kami kaayaw at sanumiso. Itini ami aray kuparusok niya ami kansya tinitisanan. Now hanikiso kupatama ay to po rongno. Rakat no urip niyam to unam arumiat. Ilaruma no mikumi isu kuni kaurip at sanuniam. Ilaruma no tatamanay sa libot at sakrit at sanumiso. Sa kairakutan ng takay at irang nunyam to niyan atapakan. Pagkabirawot kami to sa upo at sanumiso. Itini kami hama apaturot. Ami hamham amirayab itinitisanan. Mamaaw ni kaurira. Itinihsa kami hamaawa ami nanam to sual numiso ipang caray sulat. Pakanin su inguyos numatayaray numiso kupatarakal at sa mamaaw. Ipakani ay itinii pigkaitsal at sa ni Paulo itinii di Salonika akiokay. Ipakani ay sa iurah no wama akawas. Saka itinii ami usul tulangan awawan nila si Yes Kristo an atan ihkar. Tutulong papa hapinang tuurah no ningra itinii tamtamtaw. Saka uni urah misuwa maaw itini kakarayan i. Away ko biki kakaay itini ipurong no ni ahakar. Nawakani away ko papakapila ko ito hatini ay ani katanamaan miso. Wamaaw sa kakansya aniyam ko hatini ay nafarutsuan miso. Ni kaurira at sa wamaaw pakanito na pinaarum ni at mapanato kiso. So rin pakanito niya na piham-ham to ni ka harap to amilito to. Pipanay at sa wamaaw, irahama ko ni pilito at sa amaatang tubakan ni at sa tunyan ay ilisin. Wamaaw sa kaitinii, minukay kuwawan niyam na itini ay ipaputari. Salika ka at sa ano niya mamaaw, itiniya para sa inumiso tunin niyaan pinaarumiat ko, parutso at sa ano, wawano niyam, usalika ka ano niyam, usuna at sa ano niyam. Wamaaw sa kaitinii, tanama, lipahag ko parutso, ito ni karatsay at sa unumiso ko niya na parutsoan sang kupikan siya at sa ano niyam. Nanay sa pituras ko ni pikapot miso ami kril to po nung nagkasatsay ho no iray ho at mak ninyam to niyan at sa rumiat patamaan miso parmatan miso ko po nung nagkasatsay mi kaputay awawat sa miso atu purong no minukaya ito at sa awawan no niam at sa wamaaw atu salika ka no niam wamaaw hanan miso ko ni pi pa prin miso itinisangranan to sa katsili hatay no nang ra ta itini purong no rakat no kanang ra irahama ko ni pikapot no miso at ang asa itinii ka tayaran no nara ka mukuan no nang raa kamaruan no nang rasang kupi aray no niyam ami kansya wamaaw to nahatin ni ko urah no misoi nang to tinisi Kristoan kami nanay nanay pakapi lutlo kami to nafarutsoan no miso tinilar man nafarutsoan no miso kami hama makakapit ato kiso wamaaw nanay ikaw makay kamuto pangsaray ato patakalay kamuto urah ni Kristo ato pinangan no wama akawas sana hamag mahapinang miso wamaaw matatulungay tinipurong no orib no niyam kunin ansang kupisese no niyam wamaaw na itini hamaaw tilit itini ifarutso no niyam kunian matali itini purong no karu harat ng atsa niyam kunian aswal no miso so sese ni anig sa ami aray ni kaurira at sa wamaaw ipatsakat kami to kingking imatini unian apurong no iray atapong sa ato na numiso ami pagkarmatan sa kay tini kami apanukay nanay ma parbat numiso kupurong numi patsakatay awawat sa numiso pagkadubahan numiso sang kupikan siya at sa nunyam so aray sa kami ami sese pagkainihan ako inganganutabang si Yes Kristo ami tolon amen.好，mi lulu mi 报告，大队喊到过周报努米达。那吉拉阿里海80个担到7408个斤斤，我甘麦娃娃7个担到190个斤斤尼啦。然后都能喊到anu吉拉爱mi 服侍爱童工，有星期一到过mi格里来。到米斯利爱及高国珍长老
师母大古米是亲爱，然后都带来拜送尼是说拉牧师个带来，记得阿里海是张清福长老个带来。我周六到礼拜天咪消毒能很多同工伊大好。礼拜五祈祷会，咪主理是苍金福长老，咪司理是林春妹执事，咪司线是李冠南执事。然后都记得礼拜五经文一定以提摩太前书第6章17节到19节。每周的读经，拜托么kami urumyami ara mi sausi to sesio itini以西结40章带来以42章ko pinanang numita. Dati heto ukingking nanang handoita irago matawaray mararaway hirim handita ko kansi nita ci amunan hao. 然后都家庭教会事工以代祷，嘛，rari kita semua都巴该尼爱都努力风咪措施，都安对ta kuno mati ni ai， 安尼kita教会个早个tawar咪戴口罩，但咪消毒都个咪啲来把不打了好。Rumah satu家庭礼拜咪ta panhan ho kita。能hanti ita kuno手机咪厉害咪多都pas pi kimas no sisi numita ai ku 手机sari kakak 能hantu ko pakiracan no 小组长kami sausi anto numita rumah satu matnes so tapi lihai ko masaupu ko 主日学 bisa lingato to masaupu nanay kuri hian to ita kuwawa ita patay ni ikyokai milihai kerir hantu ita kuwawa tatay ni ni maharag milihai nanay kita弟兄atau 姐妹嘛一起kita消毒都kamaroan mita 愿主纪念你的热心 usakatusa nanu nachira ay alihai to 礼拜五 tahara anini to 礼拜一 irago 青年总会带你信仰扎根营活动上来那既然mi ilisin kita hai maaraw ta cara tara mi kihatia nanay pikihatia nara mi mapana cara mi nanang tuno mi tai tatu sai kyo kai ma sordo ni musi ihon ni讲道 pa si fana tama irago fana nara to pakai ni ai no ilisin na no 信仰上来tayar nara nanay pasangan ta cara ami turun to sa kaciicer nara pakai ni ai to 活动 nara sa katuro文件站 kamu yang mato asay pahanhan kamu na tini ilipai tahara ilipai pahanhan kamu yang mato asay ya 文件站 hai 第四 jira ay alipai sa katsay tami pakingking to 11奉献 ta irago 圣餐 numita nanay irago mi hatara ay aparuco numita nani maharag kami lihai ira itira ipaputar ara antuko sa 奉献 to 11奉献 numita mati tsukwe sa 5月30号礼拜六 irago 31届的秋季会议 numita 带来tapuaray akyokay mi 开会是张清福长老个带来 numita turunan ta会ay施工 numita第6点8月16号台来21号mi 举办的儿童英语夏令营咱们pakai ni no pasaka sana夏令营anira kuwai su 国小1年级台来国中patay ni hani kyokay mi 参加的那活动sa katanian kuwawa namu tani hanci amunan ami 报名mi 参加的nian rumah satu urat no sinsita tini sakatsay sakatusa no pitilisan taray 高雄mi 参加no 总委会会议rakat no sinsi numita sakatusa
礼拜4到礼拜6打来新竹圣经学院参加的呢总会普世人才训练会，上过来个信息。礼拜3到礼拜5高雄你参加的呢总会原住民牧者退休会上。lihay ko rakat no sisi ita nanay pasang ta ko sisi ita ami turun ngai ira ko tan tekay rakat no sisi ita. 平安萨嘎，你巴多尔卡bina hok o sakat zai kita waktu ase nani o sopun matini i wanjesan ira ko tengah masai anafa sakat sa mitiriran tengasan rumi ai panhan kita o sa opo no matu asai tini kiukai anako pi hokok ta sakatusa i anu cira pilihan rumiar ukan siasai no kiukai numita atau bisakat sakat sai kinaira cuci kingking urumatu o sinsan si to ya rehai ta maharag ko rehai ira ko ipatala no kiukai to saklahok ta tsanga ai kita malat sai kulahok nika ira ko ipatala no kiukai to titi to maan kakanan malatafu-tafu abi pafri titanan sarikaka maharag ko rehai arahan to numita anu cira ripai ta cito rongai amatayalai maketun to no kiukai hao kita uti兄准备杀猪那个感谢节那一天我们高国珍长老应该会联络到妇女米当当的哈卡也是要分一小包一小包把弗里都萨里嘎嘎努米达哈那个米好国那我们巴达拉爱古法鲁做努米达米是爱要都看下赛努叫盖哈那个米好国平安。Para kanta ko lihay numita. Ifahat kita to lasio tini sampai 33 so katumirang kita. Nanay, mararira tamonan sa bakalamat nutapang si Yes Kristo. At talaman na ulah no wama akay tingu imo na mamin. Anini ay itlaos. Amen. 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 Kamaro, 请坐，米木豆吉他，我们一同默祷。在那个厉害农民的露露有没有报告？Ano away ko rumah hokok sakat sesai kita mi syakayai sarikaka tuna pina rumiat minukai kamu mirao to irisin no nyaro tangasaan ini ko lemak no nyaro lata ikut i no kai to kamu tara katayalan no tireng anai mamakeril atsa no kawas ko rakat no namo 愿里外的弟兄姐妹，你们平安的回来，也平安的回到自己工作的地方。那rumah satu, mi arai kita anini arumiar ubi hatia ukapot no sokai no senen no sokai go lehai no mita ubi pazakat to latiu liao no mita bakbak 感谢我们谢谢今天信仰扎根营活动的新年的参加。一定你登录拿了伊拉个干净no sokai no 原宣教育干事李义牧师。今天我们格里来到你沙欧布也是辛苦爸爸。好记得礼拜我感谢晒no 教会那基督徒爱马大家来妇女都弟兄哈拉等人都米达马利萨这说我大家人
Ta urma sato kita matu asai ila ku matlenghay sa kan rafak tang asa itini sa kalima amititay ami ati pahanhan ko sa op mo itinjokay. Mananay naunan ita ko tireng no matia makamaway mafahai kalamkan mi nyungyu tung muso mi hapinang tusaay ko ra 记号还是只在耶，saay kalamkan pa ising hao hatiray ko temak. Away ito ko ruma temak baharak handa ko lehay no mita kat mirang kita. Pingan sa likaka, pingan sa likaka, pingan nanay mapakalamat no ama kita. Pingan, pingan.